grocery ko guys. So, namalit ko yogurt, pears, levain, cafe au lait, green onion, ano siya, chicken fillet, trash bags, eggs, baby porridge, conditioner, mayonnaise, deodorant. That's all, guys. Minatag music. Bali, ibutan ako mga groceries sa fridge. Ko na Christmas na very soon. So, namalit ko ano yung holiday edition white chocolate mocha flavor nga coffee. Pero I use this as a flavoring sa akong coffee or as a creamer. So, ano siya. I will add this to my coffee. Siya guys, akong leftover na fried rice. So, initon lang na ako siya guys. Man akong lunch.
Tapos, sobrang egg ni Astrid. Ganun ang buntag. Sure.